invite chibai fekule tuntuma po hianin pakhale pakhat kanin biakna kan mantang kai nge turte sap tong kan zir hole don ani chuwang chon he video hi atop thlenglo en chok tur chen ka som tak se cheni pakhatna atanga pali na hi voi ni theu ka lo soinga karolin lo soi tum ver oi manem pakhatna what are you doing omje chu engei tia tina ani mai ni pahnina I am washing the dishes omje chu thleng ka sil tina ani mai ni pathumna I am drying the dishes omje chu thleng ka hrurau tina ani mai ni tichuan palina I am feeding the cat omje chu zo te cho ka pe tina ani mai ni hrethiamem pakhatna zo na hi what are you doing hi engei ti don ti de bo hianin kan soi thai ani ma se tuntuma hi chuan engei ti zo na a kan pang don ani ole pakhatna hi kalau soinga ni chuanin pahnina pathumna palina hi nangman lo soi tum roi manem what are you doing pahnina soirole okay pathumna palina sei thle mai tuna hianin mizo party ka soinga sa party nangman lo soi roi manem engei tia ni chuanin thleng ka sil mek emo thleng ka sil ni chuanin thleng ka hrurau ni chuanin van sei thave zo te cho ka pe ni chuanin sei thalutuk he ka YouTube channel hi ila subscribe thilo in chuan khoi takim lo subscribe sakla ti chuanin mamo tur ngai hriat sap tong thiam tura idu sakte ne na he ka video hi lo share sakvero zir chun zom serang o number pangana what is Kima doing omje chu Kima enge tia tina ani mai ni parukna he is cooking dinner zandia achum emo zandia achum mek tina ani mai ni he is watering the plants omje chu huan thlai tu ya pe tina ani mai ni he is vacuuming the carpet omje chu carpet an not tina ani mai ni etiamem vacuum gan ti chuanin hemi khola chuat no na chuat no kha soini ole number pangana tang pare na hi voi khat theu ko soinga karolin lo seive tum roi manem what is Kima doing nge tia he is cooking dinner zandia achum he is watering the plants huan thlai tu pe he is vacuuming the carpet and not tina ani mai ni ola tuna chuanin number 5 hi kalau soinga paruk pasari pare na hi nangman lo soi roi manem let's go what is Kima doing okay pasarin soirole very good pare na sai thle mai ti chuanin mizo party kalau soinga sap part nangman lo soi manem Kima nge tia ni chuanin zandia chuma ni chuan very good huan thlai tu pe ni chuanin wan soi thave carpet an no ta ni chuanin sai thalutuk amen jisu ni se amen voi som nga lai pek chi ni ole zir chun samang o ti chuanin number pakwana tanga som pakhat som pani na hi voi ni theu kalo soinga voi ni ka soina karolin lo sore manem what are they doing omje chu engen tia tina ani mai ni somna they are dusting the shelf omje chu lekha buda na antify tina ani mai ni hilaya antify ti omje chu leivut vel ngani chu vui vel kha antify ani chon som pakhana they are fixing the door
They are fixing the door. Omje chu kong khar puyan vo tina. Ani mai ni som panina. They are making the bed. They are making the bed. Omje chu munna an siam tina. Ani mai ni shrethiam em. Shrethiam karing. Ole pakwan tanga som panina hi voi khat theu kalo soi lenga. Karolin lo soi tum roi manem. Pakhanna number pakwana sorry. What are you doing? Engei tia. They are dusting the shelves. Lekabudana define. They are fixing the door. Kong khar puyan vo. They are making the bed. Munna an siam. Hretiam em. Ole tun tuma chuan pakwan chau hi ke banglo suinga achana som ka som pan hin nang malo ser manem. Let's go. What are they doing? Som na serale. Eheu sei thal tu som kana. Sei thal tu som pan hina. Pan sei thale ve. Ole tuna chuanin enge ti chuanin mizo phat kalo singa nangman sa phat lo ser manem. Engen tia ni chuanin lekhabuda nan ti fai ni chuan munna an siam ni chuan. Okay, very good. Kong khar puin vo ni chuan. Van soi thave khun mo high five. Sei thalutuk. Tuna chuanin ipa ninge ti tia Zawhna hi kan chang ve to don ani number som pasarin atanga som ni na hi voi thum theu kalo soinga voi ni ka soina lo soirol vero manem. What is your father doing? What is your father doing? What is your father doing? Omje chu ipa ninge tia tina ani mai ni chun som parena. He is washing the car. He is washing the car. He is washing the car. Omje chu car sil tina ani mai ni ti chuan som pakona. He is making coffee. He is making coffee. He is making coffee. Omje chu coffee siam tina ani. He is tidying up the room. He is tidying up the room. He is tidying up the room. Omje chu room modify tina ani mai ni hrethiam em. Ole tuna chuan som pasarin tang som ni na hi voi khat close soilang karolin lo setum roi manem. What is your father doing? Engei pantia. He is washing a car. Car sil. He is making coffee. Coffee siam. He is tidying up the room. Room modify. Hilaya tidying up omje chu atify kan ti khan hei room a khanin thil bung ruate thomno te nok noin lo om ta kha ting kha rem fela atify kha te soina khan tidying up hi kan mang thai ani hrethiam em. Ole tuna chuanin som pasarek lo soinga achana inang malo ser manem. What is your father doing? Some brain serole. Some pokona serole. Say thalutuk. Ole tun chu mizo part close swinga and then you will say English part. Okay, let's go. Ipan nge tia ni chuanin. Very good. Ni chuan car sil. Soi thave. Coffee siam ni chuan. Heo wan soi thave. Room modify ni chuanin. Van soi tha. Mai lo son to le mai. Ole he ka YouTube channel hi khoi takim lo subscribe sak ve nge tu cheng ka som tak se cheni. Ole next video kan mule to ne bye bye.